Yes, of course. Coupé, toute la nuit à tourner pour la. Nous deux dans le coupé à compter le papier. On l'a tous fait pour sortir du quartier. J'suis né pour les shooter. J'suis là pour les lever. J'suis né pour les shooter. J'suis là pour les lever. Je voulais faire quoi plus grand, Moi je voulais faire de la maille, dors même quand il caille. Fais pas trop de menaces, t'es galvé comme une paille. Quand je sors avec madame, bah oui c'est moi qui paye. On fait que de compter toute l'année, touche un de mes proches, tu vas canner. Oh tu ne marches jamais sans calibre, on est indépendant mais pas libre. Je suis la star de l'équipe, c'est moi qui mets les buts. Je sais plus ce que ça fait de courir derrière le bus. Quand le succès averie, le nombre d'amis rétrécit. Avant de tout claquer en boîte, pose-toi 2 secondes, réfléchis. Tout le monde sait le sale c'est nous les boss du rap hardcore. Je t'aimais pas quand t'étais en vie, je t'aimerais pas quand tu seras mort. La journée à couper, toute la nuit à tourner pour la refourguer. Nous deux dans le coupé à compter le papier. On l'a tous fait pour sortir du quartier. J'suis né pour Kogo stoi kombatka u nas? Jak u nas? Policja z Litrą. J'ai la tête qui tourne à cause des vapeurs d'ammoniac. La dose est prête sur le TP en défense. RS6, full black, j'm'envole comme avec jetpack. J'trahis pas pour plata, j'm'organise comme le Fata. Le poignet brille, DD authentifié. On parle pas, on se fait claquer, on s'arrête pas. On continue même au car plein, on lambeau sur la marine. À quoi ça sert d'être sur la feuille de licité? Vite les bouteilles de runard. Hey. Blanc de blanc foncé, elle promène son grognard. Gang, dans un show. Не спидиш, перпит. Uczy łapka. Mes bêtises, ton fils à l'idée. Co ça tváří, že si najebal? Čože? Co sa tváří, že si najebal? Co som si grgol? Aj. Loin de mes problèmes, je t'aime à la folie, je veux la vie de rêve. Ty kako, kde si vzal mapu, ale z Cčka. Čo? Kde si vzal mapu? Neviem. Kto to trúbil? To trúbil. Čo robíte, truloši? Čiže tak sa zabávame. Trápko. Predávaš naše zbrane. Chceš mať biznis? Kemu si to predal, aspoň povedz. Nikému som nepredal ešte nič. No, Lancenko. Kedy si si ho prelakoval Mercedesa? Hm? Kedy si si ho prelakoval Mercedesa?
Vy ste? Do tých Rusákov? Ešte tu telko bimbo, prosím. Nedám prevlek kumára. Easy, koko. Les pompiers, j'ai cœur de pirate toujours sur le champ. Nespí! Jdeš kropit, ne spát. Budem ťa nožikom. Ne. Podľa mňa sa zobudíš za 3 minúty, len tak tušaka mám. Asi bodnem ho. Jo, Že Danko? chvilku spát. Vy jste neřekl, Fotky, čo si robil jste- Čírek No. na streche. Kde sú? Telefón. Iba? Ale mám aj, tuším, normálne. Pošli Hej, potom. mimo. Telefon Pošli potom mi telefón a odložiť. potom aj Odložiť na potom banku. telefon. Já už ho mám pryč. Ale ich Dobre. máš. A už ho mám odložený. Potom odložiť telefon, keď pôjdeme, hej. Ty mi budeš hovoriť. No budem, no. Aha, vidím. Aha. Kokot, jaké fotečky. Chlapci, ak sa hovorí, hovno tlačí, takže hneď som tu. Aj mňa ináč. Aj mňa. Vysypal lopatu.
Mucha. Dobíte se řádně. Vydáčo, tak na prehľady mi napíšte. Jo. Hrozně, že jsem tady teď sám. Erko Luigi. Oba dva jsou zamyšlený. Aj. Muchacho, cacho. Wow. Ty usnu. Škoda, ty kokot, nemusel bych sekat.
Mám boxera, neskúšajú. Dobrý, já jdu pryč. Tam za sebe musíš dát tím boxerem. Co? Za sebe musíš tím boxerem. Tamhle, Jak za sebe? tamhle. Vypne ho to? Ještě jednou. Vypne ho to podľa teba? Já nevím, jako když se trefíš na spánek, tak by asi mohlo. No, vypre ho to, rob. Škoda. Mám baseballku ešte, keď som tu. Poď sem. Ježíš, běží. No počkej, už nikam nejdu. A zem. Piče. Rozjebal som vám letky. Výpo zašiel na slepu na hajsel. No ale ty se nedostaneš dovnitř. Je. Jak si ujel přes dveře, přesně, prosím. Dobrý, zapí se. Kurva. Koľko? Tam máš nastavení, ty 3 bodky. A daj si anonymný režim. Wow. Aj ľudí ešte musí dať si. Ale nevidím sa teraz na vysielačke. To je dobré. To je Ale si na správně. vysielačke. Povedz na vysielačku, Volačo. Ľudí. Ľudí. Počujeme. Ľudí. Však ale ja som chcel vidieť, kto tam všetko je, aby som vedel, ne? To je na piču. No ale pak když někdo Oni se uvidia rovnou tvoje připojí, bera. tak uvidí jména, že jo. Radšej takto. Takže ty, keby si to mal teraz zapaté a ja nie, tak ma tam Ale nevidíš? akože dá sa vypať zeznam men, lenže oni keď si to ujebú, tak... No keby čo? Že či teraz Bimbo by to mal zapaté a vypnuté? Tak ty uvidíš jeho meno tam. Áno. Schválně, já se teď vypnu, že se podívej, či tam vidíš moje jméno. Nie, však tam je ľudí. Ale nechápeš, čo myslím? Že ja by som to mal vypaté, že chcem byť anonymný, Bimbo, že nie. Bimbo by No. ma tam videl a ja ostatných nevidel? Nie, Bimbo ťa neuvidí. Keď som anonymný, ma neuvidí teda nikto, ale budem na Áno, vysielačke. nikto. Tak, Ale presne. budeš na vysielačke. Dá sa Tak. tam ešte zapať, že seznam členu vypnuto alebo zapnuto. To mám Ale- zapnuté, ale to je pičo asi. To je len pre osobu určitú, pre jedného. Voláci značka, čo budeme? Kokot. Som si dal, že 80. Haló. Teraz, že kokot. Jak som si tam uložil, Láža? Som si to uložil. Počkaj, ja si vypiem anonymný, že či mi to ukáže kokot. A fakt, Luis Cartier kokot. Dávaj. Ideál. Už som tam není, ešte ľudí mu Víš, čo musím si mal povedať. urobiť, keď si sa včera dostal na tú ich vysielačku? Čo? Otvoriť si ju, Nemali že- tam mena, nemali tam mena. že otevři prepojené osoby. Nemali tam mena. Dobre. Dobre, poďme, ja na toho kokota nebudem čakať. Čakáme už 20 minút. A Čakáme aj na ľudí ešte. kde ľudí? Hen stojí, ale nič nerobí. Zase To mi- námesačný do piče. Kto mi jebol toto? Keď nemám klobúk. Ja ne. Ja to už ne... Ty sám. A ja. Já jako přísahal, no. No a nedvihol si ruky, takže si to ty. Ježiš.
Neskoro. Ne, Tak je to Luigi. já bych taky řekl, že je to Luigi, no. No to je byl Luigi reálně. Tak ty si kokot. Ty máš ty víc štěstí jak rozum. Hej, Ty máš víc štěstí jak rozum. zkus hledat kluč. Nejde tady, to nejde nikomu prej. Bude hej. Tak ty si kokot. Jak? Tady to jsou tvoje dveře, koukám jako. To bude. Víš, že jsem si to musel nehať. Na to ani Erka nemá práva. Kokot mi zamčie píčo. Chlapci, hovorím vám, že keby sú včera v tej vile, tak dostanú... Neskutočne. Výjdu. To bolo strašne dobré. Mučo, jaké máš číselko? Časné. 57. O, svätý Bože, prinies nám človeka. Wow. No nič, keďže sme včera zarobili 800 000, dneska si kúpime tu PSP. připsanou motorku. Někde random dá jednu platbu, píčo. A přepíše to na nějaký random číslo, protože už ji nechce, nebo nevím. Nebo jestli bude brát, tak si ji nechám motorku, říkat nebudu, ale jestli bude nějaký trash, tak... Řeknu Jarko, já ti delete. Já jsem si jako úplně někde random přepsal. Nic, to je vůbec. Okej, to jsem žádný nechal. Vůbec toto. Kde jste, pome? Luigi Homore. Dobre. Si ještě skočím na dát klobouk nahoru. Jak? Tuk, Pome stánko. Nejdajú na to. ty čo si aký rozjebaný? Ja inak to šoferuješ. Asi ponočná je. Šoferujte u mňa niekto napravo. Berem, do môjho ide šoférovať. J1, jebli. Ještě začu. Bimbo, poď. Ja. No, to je dobré. Asi to bude na nič. No nič chlapci, poďme na to. Bimbo, priprav si GoPročku. No už mám. Ale ešte nezapínaj, lebo toto ešte cesta bude ťažká. No jako by už nás bylo třeba 20 minut, ale... Tánkova treba? Ne, Ne. Já jim zapíš, že ty věci jsme přišli. stačíme. No dobre chlapci. Ideme se špezetkami? Ešte raz. Či ideme že s pezetkami? Perečkami. Víš čo, nemám na teba náladu. SPZky sundat to se. Ja, na čo? No, môžeme. Tak čo? Si sundávej. Tu dole. Bimbo, dáš? Jo, tak počkej. Ty píčo. Ja už nekým takú na jeden raz. Už budeš ale prvý kamarát. Zrazu. Ani kokot, už jednou jsem sražený. Vec tu máš, Bimbo?
Jo, mám. Češi ti pandáži dívají tolik, tyhle. Jebka, no. Pripraviť! Počkaj na tých dvoch kokotov zas. Expertní. Používaš nitro? Nepoužívam. Máme jaké lepšie auto. Lepšieho šoféra v prvom rade. Já tak jsem zapomněl do skladu hodit ten ovladač, jakoby, takže já tam jedu prostě s ovladačem na televizi, to je jak... A jo, neboj sa. Dobrý, jo. Tak tam přijdeme a zapneme jim tam televizi a prostě nějaký banger. Přijdem, vykrapíme a pustíme ten francouzský banger. Ináč, chápete to? Čávovci nechcú ani nič svoje ochrany, oni proste stade odídu. To by sa kedysi nestávalo. Uvidíme, keď to tam vybuchne. Odkiaľ? Kde idete? Kade ideme? Hlavne No. niečo najbližšie k PD, víš? Máme šoféra, bude to náno, keď je na piču cesta. KDSC. Čo je na tom na piču? Povedal, že chod skade chceš. Však idem. Táto to som moc nechcel ísť, ale však čo už. Čo ti jebe? To najdele pere hlavné garáže. Však a teda. No však jej. Lampové najväčšia tma. Povedal Tomás Zahova Edisona, na druhý deň ho jebli. No hej no. Ešte okolo MSek sa prejdeme na schvál. Lekár je schopný dneska? Neviete? Aha. Takže či je Dobre medicína? chlapci, poďme na to. Bereme predek koste zezadu. Dobre. Počkaj, jebe o čom? Dobre, poď. Povedz, keď budete tam. Dobre, čakajte. 3, 2, 1, raz. A tu. Počkaj, idem to vyskúšať, či majú otvorené. Ideme druhými dverami asi, nie? Počkaj, idem to vyskúšať. Dobre, choď. Peknuté. Ideme na dolu. Apka. Vila. Môžeš ísť. Sedonko, apka. Jako? Čo? Ideme na vilu. Apka. Som ti niečo nám posielal. Ideme to pozrieť donútra? Môžeme? Idem to kúknuť. Pránička je stále open, že ideko? Není. No. Toto prelezeme. Poďme. Opäť Na jedného raptora tam dajte, preskočíme to. Tak z druhej strany sa dá dostať. Tak poďme dozadu.
vystúpil v aute. Som in. Tschüss. Ještě přelízem. Hlas, kapa. Zamknuté, teraz to zamknuté. Hlavná zamknutá. A garáž. Ja som vnútri. Ja som vnútri. Garáž je otevřená. Nič není? Kúkam v aute. Napravo. Clear. Celé clear. Poďme do piče. Nápad chlapci trošku. Tak. Ideme pred LSCčko a trošku tu tam postrílame, mám taký pocit. Dobre. Poď zezadu. Ukážeš? Tlmiče asi dáme, ne? Na čo tlmičky? No tak môžeme len byť tlmičky, to je jedno. Myslíš, že sú vnútri? Lebo sú zamknutí? Nevím, však uvidíme. Či vylezú. Čiže bol som cez. Máme ty bomby, že by sme odpálili zámok. Máme C4. Asi ich bude treba. No, mám ich v steši na vile. Keď tak pôjdeme pre ne. Tak poďme pre ne. Ich chodte zobrať. Chod spotovať LSCčko. My ideme spotovať, vy chodte zobrať C4. Nedostanem sa niekam vyššie tady to? Kľudne môžete ísť aj na strechu, voláko, alebo tak. My sme ako keby nad LSCčkom, no. Ne, na tej onej. Na to parkovacom. Jo, jo. Vybehnem to zebra. Okay. Začal clear zvonku, no.
Už bereme ty C4. Stačia, ne? A ako, nezavoláš do LCčka, že či majú opon? Zavolám kamarát. Aj na normálne číslo, nemaj ho utajené. Tak im zabereme telefóny, vymažeme kontakty. Možno ani to nepomôže. Ale nabíjam. Nabíjam. Idem čakať aj babuš. Došiel rýchlo. Zamkol som. Ťažko říct. Napíš na Twitter. No, Dobre. Pred hodinou mali open a bol tam čierny Raptor v strede. Nuka, Kto ale to dával na Twitter? Carlos, za aký 18. No, tak Dobre. to je šéf. no niečo také. Idem tu dole, nejdem ešte. Ojojoj. Viděli jste to? Jakoby ne, nebyl jsem se na mapu jsem koukal. Kurva, tato dálnice nejde vycházet to. Jsme vlastně časem v tom podchodě. Ubíme na LCčko. Kde jste? Tvorí. Prvosečkou. Co teď jdeme teda? Jdeme tu jak na odstrel, kurva. Ja to tu budem spotiť celú dobu, ja idem na strechu. Kúknuť pred vilu. Oh. Na strechu. Ostan.
nič. No tak nič. Musá niekde byť, neverím, že nejsou. Někde budou, ale kde? Asi v tom, že zamčení někde budou asi. Môžeme skúsiť tú ich pračku, akože teoreticky. To tam na tom postale, jak som bol včera, Hej. to neviem, či je ich pračka veľmi. To je verejná práčka, tam môže ísť každý. Boli tam aj Akože iní. áno, len či tam není ich, víš. Ideme pred LSCčko. My čakáme tu. Ideme tam pri tú strechu, jak keby za autom. Proti vám. Jo. A čo tá aplikácia, čo si zistil včera? Ty častého. Kde ste, Jerko? Sme pred vilu. Možno som niekto zašiel. Počkaj. Počujem auto a ja. Ale otáčí se, nebyl dovnitř, nemá klíče asi. Ide za vami asi, ide za vami asi. Jo, jasno. Jen tady projel. Jebe mu na hlavu. Bude sa točiť okolo, ak sa bude točiť okolo, vykropí moju špinu. Nemusíme ho kropiť, máme začo. Neviem, ale... Pick-upte tela, buďte tam, jak ste. Vráťte sa naspäť na tú parkovisko, prosím. Idem. More? Však mi príde jak múr nárekov toto už. Čo povedal? Chlapci sa dostali, toto je mafia, kurva. Asi ne. Mám to odpáli si čo? Ja čo, neviem. Auto sa motalo okolo LST. Jaké šedé? Taký minivan, biele, šedý. Jasný. Poď okolo LSCčka, ale koliečko si dáme. No by som ísť na tanku. Treba prebrať tých 800 000 penazí a potom by sme sa sem vrátili. Môžeme to ísť preto, len Dobre. lockpicky nejako, víš čo myslím. Že sa tam nedá dostať. Nedá sa tam dostať, no. No máte by to fungovalo. Že Maťo má kľúče. To.
Musím ísť natankovať, radšej pomer. Zavezem ma pred LSC-čko, vychoďte tankovať. Neviem, čo chci robiť pred LSčkou. Čakať. Nie, asi sú postraní až. No, ja normálne nechápem tomu, že oni si nestrážali svoje. Keby toto není takéto mesto, tak už by dávno mali po celej po celom LSčku a vile. Už by sa mi to rozbombardovali jak piča. Tak veľa už de facto sme prešli celou, že jo. Poďte natankovať rýchlo, Volado. A tankujem. Nemám tabák, ja mám tyky a kokot. Závislý kokot. A čo? Puma, Nic Puma. asi. Jaká puma? Kde je puma? Není. To je puma. Hovorím, že úplná. Ty si úplná puma. Máme. Počkaj, ja tankujem tiež. Vy nemáte pyrobalky, já to brát prý. Dobre. Môžeme ísť. Budem tam stáť do rána. A ja tam budem stáť do rána. Mne sa všetko dá. Chlapci, ja kedy chytím pod krk, nikto iného môže. No to ne, no. To jako nemáš šanci, jak mu dostanou. Takže víš, jak to chodí, keď sa niekto jak kokot kováva. Nám by trebalo si odkyčiť nejakého mechanika LSčkového. Lebo víš, čo, má kľúče od všetkého tým pádom. A ide do LSčka, zoberiem si tam ľudí a ideme do piče. Poď priamo pred dvere. Erko, no čo? Idem pozrieť tú vilu, jo? Máme posledný raz na vilu chlapci kúknúť a OK. budem tam stáť do rana pred tým LSCčkom, je mi to úplne jedno. Pochybuji, že to mají zase jídlo na rok, takže někdy vyjít musí, jo. Nebo s kapou hladem. Dobre, idem kurva. Áno, hore teraz. Oni sa boja jak kokot. Mhm. No nič, na vile nič chlapci, ideme naspäť. Dáme call na 911, že tam prebiehajú vnútri nelegálne aktivity. No. To je kokot. Au! Zatím.
Idem po papiera. Jau, kurva. Tak ty jsi kokot, ne? Protože Ty skákají si tady fakt zdy. úplný kokot. Som nechcel ja. Bora, budeme stát prdele sečku. Jak Jo, si do přesně piče. povedlo takhle otevřít tu kliku a ještě přitom Ja napadnout. neviem. To je fakt dement. Ideme hore, ne? Aha. Nechceš, mi dať auto sem, pri tú stenu, čo je tu nad hore? Nie. Doľava? Doprava? Vím A už tam. no. Vylezeš? Ty si jistý, že to vyskočíš. jo? Piča. Podľa mňa ne. Podle mě tak jako ne. Podľa mňa to nevylezeš, no. A tak Aha. jo? Raznič. Dobre, Ide po neho. dobre, mám zámok, viem jak to otvoriť, LSCčko. Poďme preňho a dojdeme sem. Som na ceste po neho. My sme veľa sečku, no. Haló. Ego Belo. Ale čo, Bimbo, dobré ránko. Dobré. Áno, dáme C4. Zajerpíme to, že tam dávame menšiu nálož proste na to, aby sme to dokázali otvoriť. Ne, aby sme odjebali LSCčko a To až potom. magicky si zmením jobu rýchlo. Čiže ju máš zmenenú celú dobu. Počkaj. Dám si preč ísť. Sweet job. Mechanik. Po dole. Set job. Ticho. Tam niekto je, že? Nasadaj, kurva. Sa nebude to po dobrom, chlapci. Dáme si jobu. No. A vrátime sa. A niekto tam bol, nie? LSC majdel. Oni sú vnútri, ty kokot. On the fix. Dobre, mám to, pome. Tak to si viděl, že jsou někdy, že to se přesně vrát to viděl. Nebereme tretieho Raptora? Nie. No. Nie je nás už dosť? Dobre, Ja, šesť. kde je Pier? Ja už som na ceste. Je nás 6, každý dvoch. Dobre, každý mute. dva. Máme. Máme? A Ja mám Raptora, ty máš? A No to ešte. a ešte Luigi má. Luigi, ty máš Raptora? Luigi tu není. Ale Luigi ho má na Kajo. Má na kávu. Aj, ježiš. Pre LSC, hej. Čo ste ready, či kde sme? Tak si ich zoberieme medzi nás, alebo na klid, mne to je jedno, si ich zoberiem kam chcem. Budem držať celú cestu. Tak ešte jedno miesto je v aute voľné, to 5 Luigi, máš ho otvorené? Máš toho Raptora tam daného? Neuložil si ho do garáže? Ja? Luigi. Áno. Luigi. Vydržš, sme na ceste. Čak, ale ja sa pýtam na Stana. Co mnu? Počúvaj, ja viem, čak, Si môj, to je koko. Stanko, okrem, víš čo, toho Raptora, čo máš na Kaju, toho máš tam uloženého v garáži, či čo? Ja ho tam mám proste odparkovaného pred loďňou.
To už mi pôjde Ale je zobrať tanko, garáže. ty neboj. Potiahnuť mu to pôjde z Kaja. Buď to odtiahnu. Dobre, bijeme sa na to, však oni sú dvaja v aute. Dobre. Dobre, ja si... Bimbo, ty si presadni potom k ním. Alebo Mučo. Jeden pôjde k nám od nich a druhý k vám. Nevieme, koľko ich je vnútri vlastne. No hej. Idete. Ja ostávam s Takto do Jadenom. predole SCčka. Zapakovať? Ja ostávam s Jadenom v aute, Poď, lebo poď, sa poď, bojím o poď, svoj poď. život. Poď. Dobre, ideme dole SCčka. Poďte tam. A my sme tu. Dobre. 5 sekúnd. Keby dojdu PDčka, strieľajte. Dobre. Sa nepýtajte. Nie, nestrieľajte, keď nebudú nič robiť. Nedojdu. Vytáhnu zbrane, tak konečná. Dobre. Opäť sme predali Dobre, tu nás stoj. No, poďme. Odjebeme teto, poď. Stoj. Au. Stojím. Dám sa ďalej, ne, aby to nevybuchlo. Yes. To je malá výbušnina. Vyložte tú výbušninu na tieto dvere. Vyložte to. Bimbo, ty to všetko maj na GoPročke. Maj to Bimbo. Jo. GoPro za rukami. Aj cez do Fraňa. Kúkajte jeden Aj. zadný východ, ja kúkam tento predný. Poďte, pozor. Doznačte pomer, hop. Dobrá jeba. Poďme, in. Všetci in. Ne? Poďme. Pravo, napravo, mechanik. Napravo jeden. Nábice clear. Spútaj ho. Čistý? Sklad ešte asi má. Do skoro sa nedostaneme tady auto. No já myslím jako tady u těch beden. Dobre, zaparkuj, dajte dopredu Raptorov, dajte dovnútra Raptorov našich. Dáme si tu teda. Dobre, bera. Chlapci, to není náhodou těch Kajazov Black. Asi lahol. No tak čistou náhodou. Mne sa celkom podobá. Ja viem, no to je ten malý, čo furt buzeruje všetko. Ale Hore není nikto? neviem. Majú close, ale nemal by byť. Tak clear. Bude prekvapka, keď dojde. To bude prekvapený, no. Čakal, že mu jebne brána. Som čakal, no. Iš tam hore z toho auta? Vidím, nikto tam není. Dobre. Kupili ste to, áno, že to je clear. Áno, však sa kúkaj, kde stojí. Nechcem si byť ja nahoru, tady. Poďte všetci za neho. Ne, že nás uvidí, odpojí sa. Tak ten sa zosere, kamo. Ten pustí kulo rovno. To by som normálne už teraz jebol jednotku. Ne, potrebujeme ho. Na něco ešte. Víš, jak Joj, na každého sa varí vodička, je celé. No to bude. Tu sa prevarila až, ale... Tu je už dovarená dosť moc, no. Mám myšlen, to tu aj oserem, ale nechce sa. Asi aj ja. Alebo im roztrám gauč. A zanechám tam nápis. Čo vy na to? Mucho was here. No hej. Napíš tam určite vás jedno. Ja budem tu stáť, dokým nebudem pri zmysloch. A ja. A keď aj PDčka prídu, tak si tu oddychneme.
Luigi, Tom, aby ste si vedeli urobiť predstavenie. Dúfam, že tam vidíte tú gramatickú chybu. Áno. Lebo Ja už som to toto, keď hovoril, už niekto ja už dal, som to je hovoril. pič. Tada, pán Koko. Čo? Čo? Ľudí, my No. vieme, že nemáš SPZ-ku, kľud. Môžeš, kľud. Napíšte mu niekto na tomto. Na Discorde. A to je ktorý? To je ten Ja neviem, kto to To je ten na Harris 222. A čo mám napísať? Jaj. Nie, iba jeden, tak nenápadne, že neviem, kto z vás je LSčku, že Bláznený jak piča. niekto podal na teba report, Vy ste ho odputali? alebo niečo, Ne, niečo mu ne, napíšte, ne. aby ste ho prebrali, aby išiel do hry, chápeš? A není tu nikto už iný? Je, ale nejsú v tomto. Tak ho prebudzíme, čo mu napíšeme na Discord? Neviem. A však videl si, jak púšťal ten klip, takže to bude nadlho. hlavne mu nepíše, nech proste sa in-game niečo. Dajte sa preč od tej brány trošku, ale keď padne náladu, som druhé auto. Ale ja si išiel na obed, typujem. Strameraj, ty sa daj preč. Čo On tu neíš skape. na obed? Ja budem čakať ako kokot. Stáť On tu tu, budeme. on tu skape dotedy. On tu musí na hladno. I od neho. Môžem ho jebať, na čo by som to robil. Lebo ja ho nebudem brať si jebe sa. Však ale on sa sem vráti potom, neboj sa. Ja, je tiež pravda. Prečo sa mi s tým vyjebaným X-kom zandáva tá MK furt? No vieš sa tiež iba. Môžem sa potáť, keby je najebaný. No, Podľa mňa je. Třeba je, no. Toto keď uvidí, tak aj odpadne. Ach, jaj. To ako jestli je najebaný Aj uvidí tohle, vytriezve. tak bude, nebude se bát, že jo? no si mu pôjdeme preč. Pustíme mu nejakú hudbičku. Pustíme. Máte ovládač? Já mám v Raptoru, tak počkej. Vieš. Pozrieš film zatiaľ. Regauči setkať všetci. Já je blbý Raptor. Nemali sme tam nehať pri tých dverhoch vláče, že sú odpálené? Ja som tam nehal. Áno, dobre. Není. Tak to neviem, či dojde donútra, keď sa dojde niekto iný. Ježiš. Dobrý, zapína televizi. Co se nechceme pustit? Páč Boba. OK. Mimbo, Ano. Tak to USB kľúčenku nadal. napíš tomu kokotovi do Discordu, do PMky, že neviem, či javkuješ v LSCčku ty, alebo kto, ale najedzte sa, alebo to tu zabije ťa, alebo také volačo. Dobre, nejak to skomprimuj do vety, čo som povedal tú hotlineu, napíš mu to. OK. Já tak nejprve zapnu filmeček. SpongeBoba tam pustíme. A tam na Twitter, či je open LSC. Ale. Som nehovoril, že Debil. Kokot, ale dosral som sa. Počkej, ja už som bol nachystaný. Strese, kamo. Čo, jebeme už. Všetky, Piče, Som bol- Rehu. potichu, počkejte. Potom čo najmenej hovorte na Discord, lebo Bimbo, čo to natáča, tak to natáča všetko aj z Discordu. Dobre, Dobre, mutnite sa. Napísal si Bimbo.
jenom si měl Discord. Cože? Čo? No, na aplikaci. Čo zajebal? Ježiš. Do píče, ty kaka. Na aplikaci jsem se přeřekl, stává se prostě, to se plete jednoduše, to... Discord zní podobně jak aplikace. Telku, stiš. Čiže telku. Ináč mu zmizol tento. Epizod. Musíte být bližšie, aby si to viděl. Kurva, jak si zakričal Jadon, už som myslel, že tu je. Tam sa je lakola ja. Akože nasieraj sa, spúcam si ho a zoberiem si ho do auta. Idem sa kúknuť, či nemá náhodou odomknuté auto. Čo tam majú? Ukáž. Oj, kufri kúpnem, hej. Tam není nič, ani vnútre není nič. Je tu gasken, ale prázdny. Tam nehaj chudáčikovi. To uver, že nenechám. Piča, nemáte taser někdo u třeba? Ne. Kurva. To je ono ještě dlouho. Manga. Mali už ako sa mi nechce tu byť. Čakaj, pokiaľ sa odjebe. Ty kokot. Je tu? Nachystajte sa. Čo tu robí s tým autom? Tady. Někde je. Áno. Čo, policajti? Tyko! Povedz, že sme Bravo Six a niečo tu trénujeme. Nech odídu. Odchází jo. Tak teraz neviem, čo k tomu dodať. Som sa zosral kámo. Zoberme si ho so sebou, ja to mám piči. Dobre. Kľud, kľud. Toto je odpad. Mimo vyjeb tú telku do piče, lebo ju zlomím. Na to. Výboj s tým PZčkom. Že Bravo Six. Ste hovorili, debili. Nič, odišiel, lebo videl Som vojču hovoril. markačko. Ja som hovoril, že proste, že kľud a... No, to ti poviem. Čo? Poberáme si ho už, či ideme tu ako koti? Môžeš proste, no.
Poďme mu tie vlasy do pite. Poď sám, chudák. Nezajímavé to, zastavím ho. Máte niekto na hrade to právo 6? Písal nič nezmôže. Mám taký pocit, že je to nábehne za chvíľku. Aha, ja no. Ne. Čakám. Len čakali. Už len čakali. Čo to BZčko? A je tu voladze? Ej. My zoberáme jednoho raptora asi na túr, nie? Poď. Idete. On sa okolo To PDčko tu furt stačí. Furt stojí tuto PDčko. Tak chod za ním. Však idem za ním, ale on sa bojí. Vy nechoďte von. Nechoď von za kačkou. Ruky hore, on dojde. Ja teď koukám, co on má na tom hrudníku, to je co, kurva? To je kamera. A je to, on má nátep. Cápek má prostě kameru na hrudníku, ty kokot. Prestaňte tam vymýšľať s tým policajtom, kurva. Kto zastrelte, ale Kľud, sa na to. kľud. Pavele, Čo? odišiel. Čo povedali? Povedal Čiže som mu sme Bravo dosom. 6. No, čau, todáček. Vyjebal som na to. Pákol sa. Mimo, napísal si mu? Jo, psal jsem. Bino, zaspievaj mu, on sa zobudí. No. Zaspievajte mu niekto. Já tak mu určitě zpívat nebudu, to je tak, jako by musel. Tak ja idem. No on si ani spev nezaslúžil, ale... No. Hej, vypingujte ho všetci na tomto. Všetci ho vypingujte, Kde? že v global chate, mu všetci v global chate ho označte ten, že Harris 222. A je to on? Áno, že nechcel by som, aby mi začala horieť vila. On sa trošku prebere, pokúka a my už veľa cečku za ním. Že nechcel by som, aby ti vila začala horieť. Že nevadí ti, že ti vila horí? Tomu tam napíš, debilovi. Jak sa pohne hned. Kandí. Hej, za to Ičko, ja by som strašne chcel. Kúkajte, koľko som tam nadrbal gitar. Kde to mám písať? Do Global Chatu? Áno, všetci to tam napíšte do global chatu. Ale to tam nič není. Však tam nič není. Čo není? Vám to vymazali? Čo vymazali? Juki to je zmazal skoro celý Discord server. Ale už tam je. Vy nemáte whitelist a Discord je na piči. Ja to vidím Global Chat, ale nikto tam nič nenapísal ešte. Ale to je, lebo vidíte off. Nie, bolo on. Ja vidím bolo on.
A vy ostatní volá on tiež? Ja tu teda vidím všetky správy. Ja vidím všetky, ale Ja taky vidím jako on global chat, ale neupdateujú sme správy asi. Dobre, napíšem tam, že Harris, dobre? A tohto, čo vám tam označím, ho vypingujte. Dobre. To je na telefóne online. Aha. To je vždy býva. Ale však je na kompe pripojený, vidíte. Komp ako komp, no. Čo mám napísať? Horí ty maštal. Harrisko. Ježiš. Co chceš? Ne, nebehaj okolo. Mute. Nič nehovorte, čakajte, kým sa napohnám. Že prejce je mastal. Napíšte mu, že tá vaša vila horí. Chodte ho hasiť. To je jiný podle mě, ale to je jiný podle mě Harris je ten blondiák, co tam byl, ale podle mě. Káčo tam proste není. Nie, to je Brumpopau. To je Harris, podľa mňa. Není Brumpopau Harris? Nie, však Harris je Debil. Erik 2, volačo. Nie! Dobre, povedzte mu, že nech sa otočí. A keď livne, tak je to kompadlok. Á, nezajímavé to. Toto je podľa mňa Tomas volačo tak. Thomas Toto je Thompson on. to není. Toto je- Toto je Brumbopau sa volá. Tady to Brumopav sa volá. Dobre. Ten kokot on dal, že oteč sa. To nepíš. Máš to rýchlosť, máš to, sandwich. Kýchlo ma to. Timeout. Po piči. Nevypli si ale hádam teraz akože. Však ja mám timeout. No však máš, musí sa tam na novo pripojiť. Vy ste hovorili to, že treba mu napísať, že nech sa otočí. Nepíš mu nič. To asi není ani on. Je to on. Podľa mňa to není on. Je to on. Teraz neviem, jak vyzerá Jelka. Jo, já mám za to, ale že byl blondětej, nebo to byl... Ne. To bol ten Erža 7. Hej, Erik dačo, no. Já, tak s tím A kurva, ja sa tam teraz loadujem, povedzte mu, nech sa ešte zamyslí. PD, policajt. Počkajte na mňa, prosím. A brana sa čo otvorila? Poďte, idú. Dáme do fotiek. Fotosoutěž dáme tam, že LSC patrí nám a odfočíme sa tu s ním. Můžeme. Poďme, poďte všetci k sebe. Poďte všetci k sebe, urobíme fotku. Komu patrí LSCčko. Have a good day, guys. Have a good day. Hello. Tak sa otočte, že pozeráte tam a všetko bude za vami. Bitches. Povedz, kedy budeš fotiť, chcem, aby to lákačko bolo tak vo vzduchu.
Jak ste to urobili? Tactical 6. Počkaj, nepoď, ja nemám kala. To odkiaľ si ho vyťahol? Od bličí na vodku more. A ty prestan padať za nami. A buchni im to tam hambím. No dobrý, fotky sú udelený, ja to tam jdu naházet. Chceme to naházet na aplikaci nebo na městskou aplikaci? Na mestskou aplikáciu. To bude haluz, jako až tam hodím ty fotky s tím. Já si mu to dal. No, já to niknu na Discord a pak to hodím na hlavní. Neviem, Ale či- myslím si, že je to aj Harris, možno toto podľa toho, čo napísal Jestli s tvrdými. No áno, však to je on. No, hento by som narobil, Denis, komoc. A nech si robí, čo chce, ja som ho nevidel pritom. On tu nenapojí teraz nikdy v živote. Dobre, nevadí. Nič, prebrali sme frakciu, vybavené, stracili LCčko. No, dovidenia. Daj do globálu, že preberáme týmto momentom LSC. Je dám napísať. Aj si tú fotku to tam daj. Chceme ísť do fotka, som zatím viděl do fotosoutěže. Ne, daj už do globálu. Do globálu chceme tu fotku, jo? Že LSC má nového majiteľa tam jemný. A vy lajkujte mu to. Ja ho ešte označím, aby to videl. Ne, neoznačuj ho, dostaneš timeout. A niekto tam napíšte potom, že aj s Harrisom to bereme. Stanko, napíš mu tam, že aj s Harrisom to preberáme. To sa na ďalší 7 rokov, ty kokot, spomalený kokot. Zastrelme ho. Aha, už píše Thomas Thompson. To teda áno. Nie no. Tak asi Ale áno. Je to tak. Je to tak už. Zmier sa s tým. Mafia sa bojí. Pozri sa. Chceš niečo vidieť? Chcete všetci vrať? Áno. No. Nestrieľaj ho, more. Poďme. O, piče. Nechceme ho vzít sebou na výslech. Nie. Nemôžeš ho zabrať. Majú bránu odpálenú, to Tak, stačí. tak tá nebude odpálená za chvíľku, ja si myslím s nimi. Pokračujeme, ideme čakať na vilu. Dobrá práca. Chlapci, ja potrebujem odletieť, ale potom. A ja. Pere. myslí vážne to padečko? On to myslí vážne, hej, ten policajt. Dobre, však rozstrieľajme ho. Zastav, ideme na to. Ne, za rohom, poď za mnou. A nie je v meste.
Poďte za mnou. On si On sa hovorí, láhne. že vlastne už život. Hej, naber to, že ideme k ním do vily, akože. Dobre, dobre. A zastav pred ich vilou. Kropíme? Vystupuj, pál. Nepál. No, zamečaj sa s lakom, hej. Ale on tam stojí hore, však strieľajme kokot, však na čo to Dobre. On strieľa. Strieľaj. Strieľa, však sme ho nechceli zastreliť. Zaujímavé to. Bojí sa. Naramujeme ho. Chlapci strieľam, hneď ako vidím. No. Pekný dostal tap. Pekný. Dobre, poďme. Môžeme ísť do peče. Splnilo to, videl nás, že ideme na túto vilu. Nech tebe jebe na hlavu. Stojí dole. Rozbúchal. Nechaj, čekaj dole, no. Poďme tam. Máme ho rozstrieľať, čo? Čo tam má čo stáť? Nerozstrieľajme ho. Robil... Počkaj, zastav tu. Pomoc. Nadrbal asi. Dobre, zastav. no. Pomôžme mu. Pomáhaj mu si kokos. Pomôž mu. Nie. Čo toto On robíme? nás strieľal. Strieľal, hrdina. Ale nie. Ale. Nastupovať. Prebudil sa a už odišiel, halu. Sranda, no. Ideme rozstrieľať. Jedeme za ním, rozstríme ho na sračky. Chlapci, podľa mňa to je aj voledo od nich na druhom chare za PDčko. Je to Toto není zlý, akože zlá teória. Lebo prečo by tam bol? Prečo? Prečo išiel skúšať? Ty Hľadajte ho. Nemôže byť ďaleko, dostal krpka kokot. Dobrý Führer pil celkom, sa mi to ľúbilo. Však to je jasné, že to je voledo od nich. Ale Erpil dobrý fír. Až keď som sa k nemu priblížil. Dovtedy Erpil si že nabúdal. Silné toto. Ešte aj PDčko, hej. Discord mute. Už je tu Vuky. Neviem, či nás nespekuje náhodou. Nič, nevadí, my sme nechceli pomôcť rybla. Ale on vystrelil prvý. Dobre, pozrime do LSCčka ešte, či sa náhodou tento neprebudil. Máme to ináč na videu, jak to nás vystrelil. Vystrelil. No točení to mám, ale plné kulky som nevidel. Na GoPročku. A video kulky. Pozrite sa, čo Vuky napísal do tohto. Takhle málo? Nechceme ho ísť počkať na EMS. Ja, že ale piču. Rozhází bomby všude, kde se dá, ty kokot. Úplně jsem mal fake, když jsem neříkal. No nič, nevieme, že by sme mohli zobrať, ale asi za chvíľečku by sme mohli pokúkať na MS, keď pre neho prídu miestni. Neviem, či pre neho prídu len tak skoro. Uvidíme. Každopádne C4 furt máme, takže to je jedno. Ja dosť. No čo, ideme na vilu? Poďme, ja odlietam. A ja odlietam, ja tak hodinka. Čo pičo, prepáč motor chlap. Ty vole. Chudák Poďme chlapec. na vilu, poďme do civilného Áno, zásluhu a potom za Luigi, tú hodinku sa možno Luigi. zase porahnúť. Bože, ty si taký skorý, ty kokot.
Kde som v aute? Bimbo, dobre. Strašne najebeme. Ne naraz. Čo sa bojíš? Jsme zvyklí na tvoje řízení, jakoby, takže se bojíme. Rážku. Auto, vole. Kukák, idem. Leša nitro si zatrvem. No ano, letí Dal som mu Warn tomu policajtovi. Čo? Dal som mu Warn. Komu? Včera, tomu pedečku. Áno, kto to bol? Nie, neviem, 1, 1, 2, 2, 3, 3. To som v živote nevidel ešte to meno. Ani ja. No zavolaj si ho do čekárny, či to nebude volať od nich. Bohu, jak vedel, že sme v LSCčku. No to je ma zaujímalo On ináč. si šiel opraviť auto, ho mal celkom rozbité. Dobré, a jak vedel, že tam robíme volačo zlé? Prečo potom nás sledoval? Protože na bráně byla odpálená, že jo. Aha, vlastne áno. Tam byla lomenosť, kde je odpálená. Áno, som zabudol. Hej, Thomas Thompson mi píše. Čo? Ježiš, čo za... Počkaj, to je môj majiteľ, bratli. Kaž, Ale nemajú to. co meleš? Není no. Že co meleš? Však pravdu.